Tačka gledišta, TV magazin Infotelevizije o aktuelnostima u opštini Kanjiža. Tačka gledišta. Poštovane gledateljke, poštovani gledaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Tačka gledišta. Današnja tema je uvek aktuelna i s tim u vezi pozvali smo doktoricu Slobodanku Drndarski, direktoricu Specijalne bolnice Banja Kanjiža, da porazgovaramo, da predstavimo ovaj turistički biser našeg grada i naše opštine, koje je to ove godine slavi već 105 godina postojanja kao institucija od važnosti kako za naš grad, tako i za našu zemlju i za celu regiju. Pa želim vam dobrodošlicu u naš studio. Hvala na pozivu. Drago mi da ste se odazvali našem pozivu, pa eto iskoristio bih priliku, evo ovako odmah u najavi, da nam u kratkim crtama predstavite specijalnu bolnicu Banja Kanjiža. Ja mislim da o legendi nastanka specijalne bolnice ne treba puno pričati. Svi naši građani znaju tu legendu o mladoj Romkinji koja se kupala u lekovitoj vodi i blatu i tako lečila svoje bolesne zglobove da bi zatim izrasla u lepu mladu devojku. Zvaničan datum osnivanja ove ustanove vezuje se za 1913. godinu kada je osnovano arteško kupatilo, mada prvi podaci datiraju iz 1909. kada je to bilo akcionarsko društvo pod vođstvom akcionara gospodina Grünfelda, kada je opština ustupila lekovitu vodu čarobnog bunara na korišćenje od 30 godina. Zatim je specijalna bolnica menjala, to jest Banja menjala svoj oblik i bila i u sastavu Doma zdravlja do 76. godine, da bi se zatim izjašnjavanjem na referendumu odvojila u samostalnu funkcionalnu celinu, kako sada i dalje funkcioniše kao specijalna bolnica. Zašto specijalna bolnica? Da bi ostala u mreži zdravstva, gde je i dan danas sa 140 postelja u mreži, a da pritom specijalna bolnica raspolaže sa 300 postelja, znači sem tih 140 ostalo se nalazi na slobodnom tržištu. Dakle, vi ste na neki način s jedne strane specijalna bolnica, ali imate i 160 postelja koje su na tržištu u ponudi posetiocima grada i opštine. Tako je, to su veoma važne postelje na osnovu kojih mi stičemo sopstvene prihode i iz tih prihoda obnavljamo kapacitete, vršimo investiciona ulaganja, obnavljamo opremu i unapređujemo sadržaj specijalne bolnice. O tome ćemo imati reč dve malo kasnije. Koje ste sve unapređenje u zadnjih godinu, dve uveli kao novitete u Banju, a ono što bih hteo da na početku razgovora da se osvrnemo na medicinske usluge koje pruža Banja Kanjiža, pa da nam ih ovako u kratkim crtama predstavite. Mnogi od naših gledalaca nisu korisnici, možda ili ne još korisnici Banje Kanjiža u medicinskom smislu. Značajno je napomenuti da se specijalna bolnica bavi rehabilitacijom posttraumatskih i postoperativnih stanja na lokomotornom aparatu i kičmenom stubu, neurološkom rehabilitacijom, reumatologijom, jednim delom dečijom rehabilitacijom. To su ta takozvana indikaciona područja na koja se dolaze pacijenti i oslanjaju pacijenti Republičkog zavoda i bivaju upućeni od strane nadležne lekarske komisije, a sve u svemu pridržavajući se tog pravilnika koji je na snazi za upućivanje pacijenata na produženu rehabilitaciju. Ovaj pravilnik je prilično restriktivan, tako da sve manje i manje korisnika dolazi u našu specijalnu bolnicu ovim putem, tako da sadašnji ugovor koji je na snazi sa Republičkim zavodom, koji iznosi nekih 100 miliona na godišnjem nivou, što se stacionara tiče i 13 miliona sredstava za ambulantu, znači tih nekih, ako vam kažem, 130 miliona, iako vam kažem da je samo za lične dohotke na mesečnom nivou potrebno nekih 11 ili 12 miliona, onda shvatate da ugovor sa Republičkim zavodom nikako ne pokriva čak ni plate, tako da je veliki izazov na rukovodstvu specijalne bolnice da obezbedi ostala sredstva. Zadržavajući se na ovaj deo o medicinskim uslugama, sami ste rekli da faktički nije ni dovoljno da pokrijete neke svoje troškove, pa se širite što se tiče tržišta i sa jedne strane turističkom ponudom, a sa druge strane uslugama medicinskim koje pružate. Možete li nam otprilike reći po čemu je to još Banja Kanjiža onako specifična što se tiče nekih medicinskih usluga, pošto dosta stranaca dolazi kod vas? Evo ovako, kada
pacijenti ili korisnici dolaze na lečenje u bolnice, tada se koriste takozvana aparaturna tehnika lečenja, a specijalna bolnica, to je Banja Kanjiža, raspolaže sa prirodnim lekovitim faktorom koji itekako unapređuje i ubrzava lečenje. To je lekovito blato i termomineralna voda. Posjedujemo jedinstvenu metodu koja je na našem području naravno jedinstvena, to je ta podvodna ekstenzija, to je tehnika istezanja kičmenog stuba i naš nadaleko poznat spinalni program, zbog čega uglavnom korisnici dolaze. To su takozvani privatni gosti ili ti korisnici zdravstvenog turizma. Mogu vam napomenuti da je u toku prošle godine u Banji Kanjiži boravilo nekih 6.000 gostiju. Od toga je samo 1.500 bilo korisnika Republičkog zavoda, 800 penzionera, znači, a 2/3 su samofinansirajući gosti, takozvani turisti ili zdravstveni turizam. Oni su svi zajedno ostvarili oko 70.000 noćenja u Banji Kanjiži. Tu jedino mogu reći da je to srazmerno pola-pola u odnosu na broj dana što se Republičkog zavoda tiče i privatnih gostiju, jer ipak korisnici Republičkog zavoda ostaju duže, u prosjeku oko 3 nedelje, dok privatnici ostaju 10 dana, 15 dana. Tu su i takozvani naši vikend programi koji se lepo popunjavaju i sve ih je više i više. To smo imali prilike da čujemo od gostiju koji nam dolaze iz Mađarske, da što se tiče zdravstvenog turizma, Banja Kanjiža mnogo čemu odskače, jer gledajući banje koje postoje u Mađarskoj, neka definicija banje kod njih je drugačija u odnosu na nas, to su više kupališta koja su stvarno izgrađena i stvarno su prelepa, ali što se tiče nekih medicinskih usluga, vrlo malo toga pružaju u odnosu na Banju Kanjiže. Da li je to možda jedna ovako mogućnost za jedno pozicioniranje da ne bi kopirali možda njihove wellness centre, pošto čini mi se da ne možemo da im pariramo, da možda medicinski blok, odnosno medicinski sadržaj Banje Kanjiža bude taj zapravo reprezentativni deo vaše institucije. Tako je, potpuno ste u pravu. Medicinski deo je onaj koji ova ustanova čuva i unapređuje svakim danom, šalje kadrove na edukacije, na usavršavanje, na dopunu znanja, uvodimo nove tehnologije, želimo da proširimo naše usluge. Sem ovog indikacionog područja koje sam ja nabrojala, iškolovali smo i lekara specijalistu sportske medicine koji je sada tu sa nama. U toku je izmena statuta specijalne bolnice i dobijanje dozvole za bavljenje i segmentom sportske medicine. Naravno što će dopuniti ponudu sportskog rekreativnog turizma zbog prisustva same sportske hale i svih ovih događanja sportskih koji se događaju zadnjih godina kod nas u Kanjiži. Naravno da bi želeli da opremimo jednu ambulantu sportske medicine gde bi se odvijala i adekvatna dijagnostika, što bi naravno doprinelo i lokalnoj samoupravi i sportu u celini na ovom području gde bi deca bila zbrinuta tim sportskim pregledima lekara, specijaliste sportske medicine neće više morati odlaziti u susedne opštine. To je na neki način onda benefiti za građane opštine Kanjiža. Tako je. Možete nam ukratko predstaviti medicinski blok, koliko imate zaposlenih, koliko doktora? U medicinskom delu radi 10 lekara, od toga je 8 specijalista, 1 specijalista sportske medicine, 2 lekara opšte prakse. U toku ove godine će krenuti na specijalizaciju i još 1 lekar specijalista. Prosto pratimo prirodan odliv kadrova i kad se približi moment odlaska nekog lekara na specijalizaciju, onda lekara na specijalizaciju zbog odlaska u penziju određenih lekara mi odmah pokrećemo postupak. Tako da ostalo su srednji i viši terapeuti, tako da od medicinskih radnika imamo oko 80 medicinskih radnika koji zbrinjavaju sve naše korisnike. I kako domaći, kako sa uputom, kako strance, kako pacijente? Tako je. Svaki gost koji dolazi, bilo da dolazi uputom ili dolazi o sopstvenom trošku, biva pregledan od strane lekara specijaliste, zavisnosti od njegovog funkcionalnog nalaza, pridruženih bolesti, za svakog pojedinačno se individualno kreiran terapijski program, što smatram da je jedinstveno i što jeste prednost. Svakako i zbog toga nam i dolaze strani korisnici, vrlo dobro znate da dolaze grupe iz Slovenije. Znači, to je ta priča da su nama okolne države negde jednog momenta proterale zdravstvo iz svojih ustanova i okrenuli su se wellnessu.
To jeste jedan segment koji treba da postoji, ali smatram da dalji razvoj Kanjiže i Kanjiške banje kao takve treba da ostane na nivou zdravstvenog turizma, jer je to nešto u čemu smo dobri i u čemu smo najbolji i to je naš proizvod koji prodajemo i koji nas puni i koji nam doprinosi i na osnovu kojeg stičemo prihode. Gledajući regiju samo u blizini u krugu od 50 km, čini mi se, ako bi se banja bavila samo wellnessom, imala bi 7 banja sa kojima konkuriše. Tako je, tako je. To bavljenje dodatnim uslugama svakako treba omogućiti lokalnoj samoupravi, privatnicima da dopune te neke sadržaje gde će korisnici zdravstvenih usluga izaći nakon pružene zdravstvene usluge u grad, dobiti određenu uslugu koju u banji ne mogu da dobiju, obići okolne salaše, otići u Suboticu, obići Palić. Zašto da ne? Ja uvek insistiram da je jedna regija u okrugu od 100 km regija na kojoj će se naši korisnici kretati. Dolazimo do ove tačke koja je jako bitna, a da bi nekako i našim gledalcima razjasnili. Znači, specijalna bolnica Banja Kanjiža ne može u okviru svog segmenta poslovanja da se bavi razvojem turizma. Što, koliko sam ja shvatio, podrazumeva da ne može sama da izgradi bazene, ne može sama da izgradi wellness, neki, ne znam, sadržaj u smislu nekih tobogana i ostalih nekih pratećih potrebnih sadržaja, ali sama izgleda banja to ne može. Pa objasnit ću vam. Znači, osnivač specijalne bolnice jeste pokrajina. U nadležnosti pokrajine jeste investiciono održavanje, ulaganje. Ta sredstva koja pokrajina ulaže su relativno mala. U proteklih 4 godine ipak su uložena značajna sredstva u specijalnu bolnicu, to je negde vrednost 133 miliona. Znate da je konačno rešen problem prokišnjavanja ravnog krova, obnovljene su rashladne komore, obnovljen je na prva faza blatnog bloka, uradili smo prošle godine rekonstrukciju tog bazenskog bloka gde smo dobili podršku Ministarstva trgovine i turizma od 10 miliona, 16 miliona sopstvenih sredstava. Svake godine se obnavlja oprema. Odgovorno tvrdim da vodimo redovno karton opreme, pratimo datume proizvodnje, kupovine, dinamiku popravke. Na osnovu toga planiramo nabavku opreme svake godine. Zadnje 4 godine smo obnovili skoro celokupnu opremu, promenili setove za ekstenziju. Svake godine kupujemo neke KD elektroaparate. Ali to je sve u sklopu vaše delatnosti. Tako je, uglavnom iz sopstvenih sredstava. Sad, specijalna bolnica ima dozvolu za bavljenje ugostiteljskom delatnošću koju stiče na osnovu mišljenja Privredne komore, saglasnosti Ministarstva zdravlja i Ministarstva trgovine i telekomunikacija. Ali to je samo jedan segment da nam je dozvoljeno da primamo i goste koji ne dolaze uputom i da smemo da pružamo ugostiteljske usluge. Mi ne smemo da se bavimo drugim delatnostima. Znači, to bi se nekako podrazumelo. Agencijskim, da vodimo turiste, da imamo vodiča, znači to mora preuzeti neko drugi. Znači, na neki način, to bi, ako u nekoj tački koju sam ja predvidao da pričamo o nekom pravcu razvoja Banje Kanjiže, onda bi to podrazumevalo da Banja bude jedno mesto, jedan centar generisanja zdravstvenog turizma, a okolno da se stvore uslovi da privatna inicijativa upotpuni sve one praznine koje se pojave zato što vi generišete 70.000 noćenja godišnje. Tako je. Tako da bi to možda bilo onda neki vid javnog privatnog partnerstva. U sadašnjim zakonskim normativima je to jako teško izvodljivo, to treba jako dobro osmisliti. Svuda gde postoji privatno i javno partnerstvo i neko suvlasništvo, tu treba more saglasnosti i dozvola i sa ovim sadašnjim zakonima je to jako komplikovano, ali ja mislim da to jeste jedan vid, jedan način na koji bi to trebalo da se realizuje. Onda bi to bilo neka smernica za budućnost na neki način. Svakako. Da dođemo sad do ovog klasičnog, ajde kažem, sportskog i rekreativnog turizma. U zadnjih nekoliko godina kakve rezultate beležite na tom polju? Znate da imamo tu sportsku halu koja raspolaže sa 600 sedišta. Ona jeste tu
Kapaciteti se uglavnom popunjavaju treninzima sportskih klubova iz opštine Kanjiža i određenim manifestacijama koje se tu održavaju. Znate već da se godinama tradicionalno održava i plesni festival, rukometni turnir, OTP banke. Pripreme sportista su izrazito popularne u specijalnoj bolnici zato što se na jednom mestu nalaze i smešteni kapaciteti, i bazen, i sportska hala. Imamo i lekare, u blizini je i fudbalski teren gde zakupljujemo termine, tako da sve više dolaze sportisti iz Mađarske izuzetno zadovoljni cenama i kvalitetom naših usluga. Mislim da to jeste potencijal na kojem treba raditi i insistirati, koji će svakako doprineti i razvoju i popularizaciji sporta u Kanjiži. Dakle, s te strane biste možda i imali nekog prostora još za razvoj? Mislim da da. Da li ići na ove predloge proširenja sportske hale, da li je dovoljna možda ta sportska hala koja se nalazi u Senti, a Banja Kanjiža da bude samo kao objekat za smeštaj i za treninge, možda je i to dovoljno. Da, nije ni to loš jer smo relativno blizu. Sportska hala svojim veličinom i standardima ne odgovara standardima koje zahteva zakon o sportu, da bi se održavala neka veća takmičenja. Međunarodnog karaktera. Tako, međunarodnog karaktera, ali ja mislim da i ovo što se sad događa uz malu dopunu, naravno tu su i rvači koji stalno organizuju svoja takmičenja kod nas, ja mislim da je to dovoljno za početak. Dovoljno za početak i složili smo se, odnosno vi ste rekli da postoji još prostora i za dalji neki razvoj. Pa, pored ovog sadržaja što ste nabrojali, vi imate tu i u sklopu, ajde da kažem, ponude, imate i taj teniski teren, imate taj teren za mali fudbal. Da li možda, recimo, postoji mogućnost, ne ulazeći u to da li ste vlasnik tog zemljišta, da li imate mogućnost za korišćenje tog zemljišta, da se taj teren, recimo, pokrije sa nekim balonom ili tako nešto, da se stvori neki uslov za neki zatvoreni tip tenisa, malog fudbala i tako dalje? Prošle godine su uvedene neke nove zakonske regulative gde smo mi iz naših poslovnih knjiga morali da isknjižimo celokupno zemljište i da se u poslovnim knjigama specijalne bolnice vodi isključivo zgrada, tako da je celokupno i građevinsko i poljoprivredno zemljište koje se nalazi oko specijalne bolnice u vlasništvu pokrajine. Za sad smo tražili saglasnost i smo išli prema pokrajini sa molbom da se uknjiže ti terenski tereni, da se uknjiže delove gde se nalazi čudotvorni bunar i gde se nalaze bušotine, kako bismo dobili pravo korišćenja, jer isknjižavanjem iz poslovnih knjiga gubimo pravo korišćenja na tim prostorima. Ja se nadam, naravno, logično i pozitivnom rešenju. Pa shodno tome, kada to dobijemo, onda treba pristupiti određenim koracima kako doći do odgovarajućih dozvola za realizaciju određenih projekata na koje se mi već odavno spremamo. Znači, specijalna bolnica ima određene gotove projekte koji se odnose na unutrašnjoj zgrade, to je jedna kompletna obnova hidrobloka koji zaista vapi za generalnom rekonstrukcijom, to je red vrednosti nekih 40 miliona. Druga faza blatnog bloka gde ćemo pokušati preko IPA projekata da konkurišemo. Uskoro treba da dobijem gotov možda studiju izvodljivosti za jedan mali otvoreni bazen u onom ograđenom delu uz zatvoreni bazen. Završili smo projekat rekonstrukcije krova Abele, s kojim ćemo također konkurisati kod nadležnih institucija. Pa shodno tome, ja mislim da možda zajedno sa lokalnom samoupravom, ako bude bila zainteresovana nešto i oko tih teniskih terena, bilo je tu lepih ideja da se uvede osvetljenje, da se može i noću igrati tenis. To nije toliko zaista za naše korisnike, jer naši korisnici imaju probleme sa kretanjem. To je više zaista za lokalnu samoupravu, kao što je i do sad bilo. Mi smo to njima ustupali teniskom klubu u zamenu za pomoć pri održavanju. To više koriste možda okolni hoteli, ali to je svakako jedan sadržaj koji je potreban i koji je dobar što je tu. Moram primetiti da je kod vas baš dinamično. Svakako. To se može primetiti po svim tim realizacijama i planovima koje već imate. Znači, vi već unapred imate za godinu, dve, možda 5
pravac neki razvoja cele banje. Tako je i svaka nova aktivnost rađa neku novu ideju. Evo, ove godine smo prvi put izdvojili decu koja dolaze zbog deformiteta kičmenog stuba i stopala i ekstremiteta u našu ustanovu 2 puta godišnje na po 5 dana, da se obuče vežbama, da prokontrolišemo da li te vežbe dobro rade i sama ta ideja kako smo ih izdvojili u bazen gde su radili pod nadzorom obučenih terapeuta i rekreatora je rodila ideju da napravimo jedan program, školicu sporta za decu Kanjiže, Horgoša, okolnih mesta koji ćemo uskoro promovisati u predškolskim ustanovama i školama. Ne možemo, a da se ne dotaknemo teme korišćenja termalne vode. Da li nam možete reći neke osnovne stvari o uslovima korišćenja termalne vode koje ima Banja Kanjiža? Termalna voda jeste svakako jedna velika blagodet koja se nalazi na ovom terenu i koju specijalna bolnica koristi u više svrha. Znači, termalna voda kao takva koristi se u svrhe lečenja i koristi se u svrhu grejanja smeštajnih kapaciteta kada se spoljašnje temperature kreću do -5 stepeni. Što konkretno znači ulazi u našu kotlarnicu, prolazi preko toplotnih izmenjivača, greje se tehnička voda i tako rashlađena voda koja ulazi sa nekih 64 stepeni se kasnije koristi kao terapijska voda u bazenima, kadama i topla sanitarna voda. Ono što jeste specifičnost Vojvodine je da je na teritoriji Vojvodine isključivo eksploataciono istražno pravo, a ujedno i distributer NIS, tako da Vojvodina tu vodu plaća distributeru po cenama koje određuje distributer i koja je u zadnjim godinama varirala od 40 do 90 dinara po kubiku, što konkretno ovog momenta iznosi nekih 67 dinara po kubiku. Eto, mogu vam reći, račun za prošli mesec je iznosio 1.300.000 dinara za geotermalnu vodu, znači na godišnjem nivou nekih 13 miliona specijalna bolnica izdvoji samo za ovu geotermalnu vodu. Ono što jeste problem je novi zakon koji predviđa jednu novu naknadu koja je imenovana kao taksa za korišćenje lekovitog faktora, a obveznici takse su naravno specijalne bolnice koji tu taj lekoviti faktor koriste i gde je zaboravljeno na specifičnost Vojvodine i na NIS, jer u užoj Srbiji korisnici do sad nisu plaćali apsolutno ništa za taj lekoviti faktor. Tako da je specijalna bolnica učestvovala na tim nekim javnim raspravama. Ja sam se obratila i predstavnicima vlade Vojvodine sa molbom da podrže našu inicijativu i da se negde to specijalno ili posebno pitanje Vojvodine pokrene, gde ja lično smatram da nosilac takse treba da bude onaj koji tu vodu prodaje i stiče prihod od toga, a pritom je potpuno nemoguće razdvojiti, pogotovo u zimskim mesecima, koja je ta količina vode koja se koristi u svrhe lečenja, na koja je ta koja se koristi u svrhe grejanja, jer je koncept Banje Kanjiže tako postaje, a sa istim problemom će se susretati i Apatin. Kao još jedno... Jeste, potpuno isti sistem postoji i kod njih. Ako možemo da shvatimo, sad ste rekli za prošli mesec račun je bio 1.300.000, ako sam dobro shvatio. I računajući onu matematiku od početka koliko dobijete od fonda za zbrinjavanje medicine, jednostavno dolazimo do računice da vi morate to iz sopstvenih prihoda da pokrivate sve troškove. Tako je. Znači, faktički 2/3 prihoda mi moramo, skoro 2/3 prihoda moramo da ostvarimo iz sopstvenih sredstava. Što sigurno da nije lako. To sigurno nije lako, a i ugovor sa Republičkim zavodom nije garant da ćemo mi taj ugovor ostvariti. Znači, to su neko predeljena sredstva koja su nama na raspolaganju. Ukoliko nemamo pacijenata, ukoliko Republički zavod ne šalje pacijente, mi nećemo imati šta da fakturišemo i mi nećemo ispuniti ugovor. Znači, to je dalje lobiranje, dalja borba. Postoji taj pravilnik gde se svi korisnici upućuju u najbližu ustanovu. Naravno da su u tom momentu privilegovani oni koji su pored velikih centara kao što je Novi Sad i Beograd, tamo postoje liste čekanja, ovamo postoje prazni kapaciteti, naravno da se borimo, naravno da dopisima, lobiranjem pokušavamo da to izmenimo.
forsiramo na tome da se ostvari neki jedinstveni booking, da će se pratiti popunjenosti kapaciteta i da se kapaciteti specijalnih bolnica popunjavaju na osnovu indeksa popunjenosti, ali je to još to je baš hod onako po tankoj žici, prilično tankoj žici. Pa recimo, sljedeće pitanje se nadovezuje na ovo prethodno, a to je dalje korišćenje termalne vode kada jednom prođe kroz medicinski blok i kada jednom prođe kroz izmenjivače toplote kada koristite za grejanje. Šta se dalje dešava sa tom vodom? Ta voda ide, znači, kao topla sanitarna voda i kao vodana terapija, a u zimskim mesecima kada je grejanje na termomineralnu vodu, mi imamo višak te vode i ta voda izlazi u atmosferske padavine i zato mi plaćamo određenu naknadu i to bi bilo zaista dobro možda zajedno sa lokalnom samoupravom napraviti neki projekat da se ta voda, čuli ste na prošlom sastanku na kojem smo učestvovali svi zajedno predstavnici turističkih objekata. Ideja je po meni dobra za grejanje možda određenih staza, da se rastopi sneg u toku zime ili sportskih terena. Zašto da ne? Zašto da ne? Znači, postojala bi mogućnost time da bi vam trebala pomoć da se to tehnički izvede. Tako je. To ne bi bilo loša varijanta. Ja ne mislim da bi to bilo problem nekom ustupiti tu vodu uz obrazloženje da onda naknadu za tu ispuštenu vodu plaća dalji korisnik, a ne mi koji je plaćamo na osnovu. Da ne dođe još 37. taksa. Da, 37. koju vi morate da platite. Tako je. Nekad je to bila staklena bašta, zar ne? Nekad je to bila ideja grejanja staklenih bašti i uzgoja afričkog soma, ali kažem, prosto onda bi Banja ne bi bila specijalna bolnica, trebala bi verovatno da se preregistruje kao neko privredno društvo. Da, znači to nije dozvoljeno, tako je. Možemo shvatiti da jednostavno funkcionisanje Banje je striktno definisano i prilično su ti okviri jaki i nisu toliko fleksibilni za neki vaš. Prilično su jaki, prilično su kruti, tako da i ovo bavljenje ugostiteljstvom i turizmom, tu dozvolu moramo da obnavljamo svake 3 godine, kada se postavljaju određene zakonske regulative, kada dolazi inspekcija, kada proverava da li mi tu uslove ispunjavamo i onda nam daje saglasnost za bavljenje i ugostiteljstvom i turizmom. Recite mi, korisnici Banje u smislu bazena, malog, velikog, pa onda imate lepe saune, ja sam imao priliku da vidim i slačionice i tamo one tuš, blokove, mokre čvorove, sve to tako lepo, stvarno lepo, po najnovijim standardima uređeno. Koje su to neke povoljnosti koje mogu Kanjižani da koriste dolazeći kod vas? Tako je. Smatram da nije dovoljno popularizovan prirodni lekoviti faktor u svrhe preventive, kao što u Mađarskoj postoji kultura kupanja, ta kultura kupanja kod nas ne postoji. Nego subotom. Tako je. Mislim da bi na tome trebalo malo poraditi i mi smo odlukom upravnog odbora doneli odluku da građani Kanjiže uz ličnu kartu imaju popust na cene ulaznica, da ta ulaznica košta 200 dinara, da mogu da koriste naše usluge delom u svrhe preventive, znači tu su i slana sauna i finska sauna, mi naše korisnike s radošću dočekujemo. Na ovaj način ih i pozivamo da dođu da posete Banju, da vide šta je sve to Banja uradila. Ne daj Bože da im zatreba medicinski blok, da budu spokojni, da ste tu, da ste opremljeni, da i što se tiče kadra, da imate dovoljno, da imate kadrovski, da ste osposobljeni. Jeste, najveći deo kadra na nivou Severno-Banatskog okruga se nalazi u Kanjiži. Mogu vam reći da je dosta veliki pritisak na moje lekare, 16.000 pregleda je obavljeno u toku prošle godine, 1 lekar u Senti, 2 u Kikindi, ostali su ovde, tako da je uglavnom priliv i pritisak na našu ustanovu. Mnogo je izazova pred vama, mnogo je planova pred vama, ali i realizovanih projekata do sada. Ovom prilikom bih hteo da vam se zahvalim za boravak u našem studiju, za ovako iscrpne informacije koje ste podelili sa nama. Mi naše drage gledateljke i gledalce pozivamo da dođu kod vas u Banju, da koriste rado vaše usluge i želimo da se i u nekoj sljedećoj prilici, kada se sretnemo ovdje u studiju, onda da nam kažete opet neke novosti, da se umeđu vremenu nešto još promijenilo kod vas na bolje, naravno. Hvala i rado ćemo se odazvati. Hvala vam lepo. Eto, to je bila emisija Tačka gledišta. Naša današnja gošća je bila direktorica specijalne bolnice Banja Kanjiža,
doktorka Slobodanka Drndarski. Ostanite dalje uz Infoteleviziju Kanjišku. Prijetno. Tačka gledišta. TV magazin Infotelevizije o aktuelnostima u opštini Kanjiža. Tačka gledišta.